Actor Shahrukh Khan fapa Aryan Khan Cordelia longa drugs kai hnoi thu boya wangaman Arthur Road jela tangmek chanchin kha tuntum chu in thir haule don ti ang kan video masalama kan tarlantak ang khan Aryan Khan bel dil na chu October ni som pathum kumsang ni somni pakhat khan ngai to thatle ni a kota hian Aryan Khan tan ukil senior Amit Desai in lanin ukil thilti theipol takle mi hriat hlo tak ani a kumtam takliam ta a Salman Khanan roi chunga zana motor akhal awanga kongsiramuti achil hlum tum thuboya le sakhi aka thuboya khan hunrei tak case niya a omnu in ukil Amit Desai hian hne na alo chanpui to ani kha chutiang mi ani awang chuan ukil Amit Desai laka be se na sang tak nein Aryan Khan po hi bel phal sakna a hmu pui le thayangem ti chu mitam tak hria chakani October ni som pathum kumsang ni somni pakhat chonu lamdar ni lemni somli panga vela tangin ko chuan angai to atana hemitum hian Aryan Khan ukil Amit Desai thuthlen le NCB ten Aryan Khan chu bela chwa leilok ri lautora anduna ko ta an thlen chu ngai to ani a kotin ale lam thu angai thlak nu in atuk October ni som pali kumsang ni somni pakhata ngai to chhun zom le turin ada ta a Aryan Khan baka hian arwala anman ve tho a thian pa Arbas Merchant baka model munmun dharme chate beldil na po ko thian October ni som pali kumsang ni somni pakhat ve ka ngai to turin ada tel boka te chuan October ni som pali kumsang ni somni pakhat chonu lama ko chuan thu chho ron nein Aryan Khan le a thian te beldil na chu ko chuan atum thum na tan a hnol sak le a kot thupek angin Aryan Khan chu October ni somni thleng ata na ngai tho Arthur Road jela ata na chori don ta ani kan thulak na in atarlan danin kotin Aryan Khan chu October ni somni thleng jela tang le ri tora thupek chwa hnu lok khan actor Shahrukh Khan le anupui Gauri Khan te chuan Arthur Road jela tang mek an fapa Aryan Khan chu video call manga an biak tho jail thu nei tu ten an soiti an tarlanga Aryan Khan hi Arthur Road jela hian COVID-19 quarantine sela da ania kotin bel dilna anhol sakni October ni som pali kumsang ni somni pakhat nilai tho tan ni khan jail tang dang ti omna pindan pa nga ya son ve ngalani ti kan thulak na chuan atar lang bok NDPS kota Aryan Khan bel dil ngai to ani tum hian NCB te chuan kot chu Aryan Khana mobile WhatsApp chat chhui chian atanga anthil sha chwate an shatir ve a October ni hni kumsang ni somni pakhata Cordelia longa NCB ten roi hlo dapron pui an nei tuma Aryan Khan thian pa Arbas Merchant kota changa drugs an man sakha Arbas Merchant ta bilbik nilovin Aryan Khan ne na inthurwal an lei ani thole an patnia anti don tora an la kan nge tho NCB additional general Anil Singh chuan ko thi ashatira tin NCB te hian Aryan Khan chu ramdang mi roi hlawa sumdong thintine na anin biak thin thole hemi kai hnoya hian ramdang mi pahni po an man tel tho NCB lam hian NDPS ko chu an shatir bok hengba ka hian NCB te hian WhatsApp chat atanga an hmu chwa chu Aryan Khan te hian inbiak nan kot wat sang an mang thina heng an kot wat man te hi mimala mang lovin drugs aru karala tolro thin te na an man thin tho ko thi an shatir tel bok ani heti mek lain Aryan Khan ukil Amit Desai po in kot ma a tunlai thang thar te chuan inbiak nan le thuziak in thon ton na konga upazok te ta na sha thiam har khopin thuziak an uluk to lova chuwang chuan NCB ten kot wat mang anga an soi hi adiklo finfiana engi an nei ti in kot chu angai dan a shatir ve boka NCB lamte hian Aryan Khan chu bela chwa ani lo nan theito pin chan an la ve zela NCB additional general Anil Singh chuan Aryan Khan hian drugs hi ahma tang dei to a ti to thin anga soin misang sanga changa an record la khoma chang le chat detail atanga an sha chwa thole finfiana thatok tak an nei tho asoya Aryan Khan bel dil na ngai to ani tum hian NCB additional general Anil Singh chuan actor Sushant Singh Rajput boral na chungchanga thu boy kal zela rui hlo ka innoya man lo tok to thil solti tu bernia mitam takina an ngai
Ria Chakrabarti unaupa Sowik Chakrabarti mingpo lamri telin kotin bela achwatir tamai tekha tha ati lo thu asoi chuak le a agency stand har sana tam tak an to phani in ko thi asiatira tin hengba ka hian NCB te hian rampon ramdang rui hlawa sumdong thin te nen po a in kung kaina nein anin biak fo thin thu NDPS ko thi an shatir ba ka zawzo ka malak antuma heng rui hlo ka inoya an mante chet detail zerchiana atangin rui hlo ti thin ming sang sang te po an shat bel zel tho an tar langa chungzinga chuan Achit Kumar chu ramdanga rui hlo zuar te nena anin biak fo thin thole an tol ruk thin tho po an sha chwa to tho ko thi an sha tir bok ani kan tarlan tak angkhan Aryan Khan chu bel dil no sakle ani ni October ni som pali kumsang ni somni pakhat atang khan COVID-19 quarantine sel atanga la chwakin jail tang dang te omna pindan pa nga ya hun amang ve to dona jail thu nei tu lamten thu chwa siama an tarlan danin High Court thupek angin jail tang te chu kar khata voi khat video call in emo an chung te biak phalsak anni a chumi ang chuan Aryan Khan hian anule apa te po video call manga abiak tho thu chwa siamin an tar langa anin biak chung hi minute som vel ni in anin biak chung zom hian Aryan Khan hi atap char char ni in jail thu nei tu te hian an soya kotin bela chwa dilna anho sakta ka chuan October ni somni kumsang ni somni pakhat thleng chu jela hian hun aman ri atul don ta a atan hun tur chung an rat lailok October ni somni kumsang ni somni pakhat hian bel dil na hi ngai twali ani don tho kan thulak na chuan atar lang bok